Abdal Zeyni ki de nav Kurda da veki dengbêjê yekemîn tê naskirin. Homerosê Kurda tê binavkirin. Abdal Zeyni ki di Kelepura Kurdî de di çanda Resenya Kurdî de rolekî mezin dirîze ev şanoya hanê li ser jiyana wî nabû. Abdal Zeyni mirê strana dengbêjiya Kurdî ye. Dengbêjin sandı karibêjê nav dîrokê de dengê bêdeng e. Netava demokratik çıqas wê demê de hatiye jiyandin têkiliya Kurd û Ermena. Her wiha biriya kesayatan me jinên Kurd da nîşandar. Dem uçağı ve bixêr ve begim. Oho, sersaran ser çavan hatî. Tu çavan e Abdal. Ez gelekî başım begimim, bidîtina we baştir bûm. Dostê delal, teyrê xerîb. Bu hatina te pîşiya me ronî bû. Ew ronaya çavê we ye begim. Meskenê me bê Abdalê Zeynêbê sebir bû. Ev demekî dirêjê bû tu nexuya bûyî. Tu tam di wextê xuda ser me de hatî. Xêr e begimin, çi heye? Çi bûye? Hele kerem ki. Abdal Zeyni ki di dîroka Kurdî de ya devkî de gelek giring e ji ber wê Homerosê Kurda tê binavkirin. û em jî me xwast em vê şanoyê yan jî Abdalê Zeyni ki dîsa hem wekî karakter û hem jî wekî çand dîsa bidin vejînkirin, bidin naskirin. Ji bo vê meselê nêrînek min heye di dil da. Kerem ki. Ez ê derxim ji dev da gava wa civatê da. Em ê galgal û gazdincan li ser wî bibarînin di nav cimetê da. Heke emelê xwe dest ji ber nede wê çetir were nasîn di nav me da. Kurbûna naskirina kesayeta Kurd û pirzgirêka Kurd di şexsê dengbêj de rola hunermend di afirandina hewayê û atmosfêra naskirina welatparêziyê. Abdalê Zeynî di Kelepura Kurdî de di çanda Resenya Kurdî de rolekî mezin dirîze ev şanoya hanê li ser jiyana wî nabû ser rola Abdalê Zeynî di naskirina Kurdistanê de. Hey lolo peya ev ça gire de dil dey. Ka were rune bêminî di nav civata me dey. Birîna me derneke ji koka me dey. Destê xayna her di qirka me dey. Dîsa mîna kur me darê di nav me dey. Têkiliya wî û jiyanê, têkiliya wî û xwezayê, têkiliya wî û teyra, têkiliya wî û em bêjin heywana lazim em baş nas bikin çawa bi xwezayê re kiriye yek, çawa bi wî tiştî re herikiye û ew tişt ew hêst bi wekî dengbêjî heta roja îro derbasê me kiriye. بلا یک دست بله هم بر نیارانه هوار بلا به هزامه گلانه ev havar bula be hezame gelane. Ji Abdal û şunda êko strana dibêjin û ji xerapetê xeca bigire şeroyê biro bigire û ji vanê alî bakur bigire û wekî dijî û îro eger wekî şakir û bi daha û li rojava jî aynî dengbêjî de weke bavê Salih û daha kesê de hemû jî ew şêwê Abdal destkirtinin û dengbêjî kirin. Serpiyatî ye. Dîroka Kurda de jî
بریا دنگبیجا سنوک دو هنر اساسی هر زنده مایه هم شانو هم موزیک راستیا کرداجی جو هر زده و هر دو هنر دا خو ifade دکه دنگبیجن ساند کاربیجی ناو دیروکه ده دنگ بیدنگه انسانی کو بندستن انسانی کو هم بیجن هم بری دستلاتاری هم بیجن وقت سکنه کی دنگبیجن ناو جواکه ده جبر و اساسی رولا هنر و جواک بوینه او پروژه ده اجبوم اساس بو عبدال مقوت بخير هاتي وراي لا حياة وراي ولا مقوبش لا مدش خلا بميناني لا مموت شراي ولا مقودت ورا ومي هبرا بسترينن بميناني داسا قراي ويجان عبدال ويجان عبداس حيرات دمار جانه و دمی تفرقک نبویه یعنی هر کس سر چند خو اولا خو جیان کریه لی تیکیلی کی پر خوش هبویه ت چیروک عبدال زینی که داشی وی خوش دبینی یعنی سکنا گلی دا نزکاتی عبدال دا اف خوش خویاد کی گلی جنه کی خوب باوره دنگ بیجه دناو جواکی داشی هیبت کی ویه دمل دنگ بیجه دا کس پی نکاره مل استرانا دا براستی جنه کی خورتو سر بلنده وایل منی المدیرانه قاسو زاروکی ما بهف دیده کشتن به دستی تفالا گرتنه فیشیا کاروانی میگرانه رقرقات فنگانه راکرن توز و کلخانه وایل منی آخ جیواری و خو نکت یوا چاوا ام لبندا غلغلا دیکی سبهینا جبا ام سر خوراکن وی وخ ما گرانا رابن خشکنو برانو فرصت ندنا قاسمی غدارا رولك كسكي ندرويشه لأما تقاربش يعني ترسكي درويشتي تد هي يعني آگاهیاتینه كسكي جو تشتي باش و نباش دبيجه آگاهين لسر گند او هريما جو ام تد دليزن هريما سرحده آگاهين لشکرینه آگاهین خیرینه آگاهین وفات شینینی یعنی اف تشتی هانه تلال بوا کسی گورونیشتی دی دیوانه ده پارو دکه الفيديو دورة من جناية كمان جناية كم تجنا حاري يعني الفيديو بجن من إنه تبوكان هي ده جندا وقت أم در كبن سر مسرحي أو أم قوتني خود بيجن بجراني مرنا طهر خان تشدبه وامشيني دكن الوداري ووصاني شانوا ما برفرح دبه بيچو ام لبندا چنه ما قید و جفوک جینی هینم کورش دستولینگان نبونه بلا جفنک جش با میری نزانا ام هرین بلا بری کاروانا ند ترکانا هرابن بلا جفنک جش با میری نزانا ام هرین بلا بری کاروانا ند ترکانا شانو عبدال زینی که شانو که موزیکاله راستیا خودشی مساجه ویش بی نفشینو چوانیا کو ام حس کرنا چاندا دنگ بیجی بدن آوا کرنه هر وها تشتی هری بالکش دوی شانویدن هم کرد هم عرب هم انترناسیونالیست تیده جه گردن این تام مروفت کاری بیجی شانو که لگوری فلسفه لتوا دموکراتیک هاتیه چکرن شاركت بمشروع المسرحي عبدالي زينكي كمقاتل لدى طاهر خان دوري كان كقائد لأعضاء من المقاتلين
ندخل بيواجهونا موكب، بيواجهوا موكبنا، نتعرض يعني بتصير مثل الحرب أو مثل الشجار. ونحن من خلال هذا المشروع عم نوجه رسالة للمجتمع وللعالم أجمع أنه مهما تعددت اللغات، مهما تعددت المكونات في أي مشروع كان، ما راح بتكون عائق أمام المسرح. إيرا هناك بمرن ايكو بمره نقز نجيتو بشكرواني ما برده نمدا رنجا شمانة أم إن ما برا هفت دن بلا أو بمره وانا بيجا أم بالوانا دم أخونا به زماني سر مال برشوره مش نفهم نكر بكري باخ تجمع فهم نكر اي بچا جمزن خو بپرسه ناز نابرس شبرا وقهنا دفان قوتن باشه و دمه امي هرن جبك خطا ارخان بپرسن اوي بتبدا فهم كرن نا باري كاروان خبرن وبشن بريون بينك وشتن امي ببينن كي بمره دنابا اوه دا رول گله تایبت جی بیشا شر گرتنه بیشا شر دگره نخوازه مثلا شر چه ببه هف بکهون دوی دمه دا تکیلیا کرد و ارمنا مروفت کاره بگره دست براستی جی نتوا دموکراتیک چقاسوی دمه دا هاتیه جیاندن تکیلیا کرد و ارمنا مروفت کاره خوش راحت ببینه هون جوان وكي هستي بشتا عشيري خنن بيوسته قنجيه وخراويه وجهف درخن نتنه قوتنا مصني خوان يجي وام بأورك وام نغلط ملت تيوي هرمي وكي گوشتو نينوكي بهوا گريدايه راست جبوي ناجي هون نبم سبب جهف بلا بونه هون خلاتن في قبول كن صار خوش جوان بلايان بكن ام كي قهدار بكن ام نزانن كي راسن كي شاشة خوش قولي تسمعون نزانن دنابا في هيامي دا وسي كاروان ودست داني سر ورادسي عثماني اكرم ما نخلاتيه بيوسته خلاتيه وقنجيه وجهف درخن ام دزانن وی چه گوتیه و پیکانیه دوی زمانی و لنبر نباشی مزنه و بگره هكا من حقيقة ريا يا حق شي ويبك هون ما ظني منه وام بعدلته وباورك والله ام تنه الهواتنا بعد خاز شبا يا حق جي لهبهاتنا جبوينا هون نهار رابن افدو حميز بكن دافجي في الشارع بخير بردن ولهور درابه ملي آماده كرن وحضرتي في شانوده دمكي دريش مرا كشاند يعني بقي زيدي 6 ماهي ابتدت خبطن ملي براتيكي ده ام هاو ددن كو خباتي كو ما دايت شكرن بدلي تماشاواني كردستاني بن هر وها وكسا جدي في شانوده مدرو ليستن هم رولا سلمان كساكي كو خواندوانه چاندا خويا كردواري دور كتيه دخوازي او زختن سيستم اللي صار قال كردة أواكرن وينا دوام بك يعني بويرنجية هر وها رولا كديش لازم أوجي شرفانة قاسم بك الهمبري شرفانة طاهر خان سكني هر وها داوية رولي ده هم بوهارتن جد رولي ده شدلي أوجي شيء كو برب باش بوني بتم قال لي قهداران خبرك هيا نخبر خيريا لشكرتن برزي بسر مدى قرتن
بلا هركس ببيسه بلا هركس ببيسه بلا هركس ببيسه بلا هركس ببيسه ويا بو اما وش بركي بخير لدار ناخن اره اوه دیسا آوازین مه فرمانا بی نظمه وام دربع خداني وقت تيرا د باكيج كواني هانين رف برف لشكري عثماني لسر كاغذ هانين فرماني وما ببن سرقوني بظلم وزوري آقا ممكنة ممكنة ببن رباقي ما بدا ببن عسكري عثماني دورت چاوای مثلا رولامه وکو گوجمته خواستن امرن بگک هی اموی ببن تسلیم حکومت بکن دمام در باسی دیوانا واندبن جن عشیره و زلامی بگا بحمدی مرا تفنگ تقاندن و بگی او بگی هان طاهرخان تی کشتن دماطي كوشتن امشي بعجله جور درت كفن امشي درت كفن امشي جرت بجم يعني ماميناني يعني هذا كوشتن اف شانوی هانه حوالی ما نزی ساله که سر دخبتن شانوی کی سرگفتی بهمو آلیه ونا دیکور جلو برگو آلیه ولی کلنی وستانه کی مزین چه بو بخواستم برانگه کی که ویدیو اویجی بگیرن که شانوی یک فیلم گذاری نشاندن جبو که گلک تماشاوان کاربن تماشا بکن از هیوید کم که گاوین بوی رنگی بین آوتین جبو ناسکرنا چند دارسن یا کرد و کردستانه دو آرمانجی مه هی دورده آرمانجا مه یک سرکه شانوه کردی و لوی هریم اکو ام ایرو لی دجین ام دخوازن به دکوری کی وها به آهنگی کی وها به جلوبرگی کردی به فولکلوری کی وها ام دخوازن گلی ما ببینه پیامه ما دو دیاجی کرده تجار خیانت قبول نکر و دویشانو داشت پیامه ما اوه که ام خیانت تشیر بکن دستور هيا ورا بقي من نامه يكشتر هاتيه بقي من روسبي هاتنا دخوازن تا ببینن و بگره هندر قاسم جی کسایتی که هم الملي دولت ساکنه دیجی یکو البرخودن و کو وقت بیشن جه خوب پارزن او جی هم طماعی جرچید به کو او جی بکار به هم بهزا دولته هم بهزا خو کل دیجی وان بسکنه و كوك مملكات يعني كوك جه يعني كوك جه كوان يكو أوتدا وان دس بخي وبخي بن تأثيرات خدا يعني كوك إنه حاكمية بجه وينا يعني جي بكتيان أغاتي هرتشت المليوي به. أولا كردي دما بسناريو نبسان جالك ليكولين كير أو هالبست يعني جي مالي كدنا بسناريو ده هناك مال اورجينال يا عبدالله زيني كنا وهناك مال جي هول بخونه بسانديه يعني اس آوابم بوينارا اس آوابم يعني روحك من يكو ديرو كده اس ليد جارم يعني ازي مروفك تشاوابم يعني ازي خبونك تشاوا خد آوابكم هناك بير اجي آوابم يعني اس هرتمي دبي ودانغا دچون مثلا دبي
او لرزاندنا قرقي دنگ بيجن سر حدي وكي ام بيجن شاكيرو وكي شروي برو يعني هر تميم بر بعفدال زينكي يعني او دل سروان شايم بلن ودنگي وانا يكو دنگ فددا راستيجي هر تميم لبايوي دنگي ما يعني لبايوي رحيمه كيما كيجيبه يعني مسقالة كيجيبه أس بقارب يروحي بدماغه كرني دخدا وبينا بطيسينم يعني بطيسينم كو هركز ببينا يعني هركز بيتشتي هيس بك ورب حاكمه حاكم مهرب خديد حبيني بس تبسر مدى بكي نازي بكي نازي تتورى ملحمك تشكش برين داري مالا بابي مرم شتو في حلقة دوري زيتي كوكا داري في مرجاني حكيمو بختي تما واش غريد بشيري تيري بازي واش غريد بشيري تيري بازي وزي بيش كشي حكيمي خد مالو حال الدنيا اللي كيزيري سري بابيرك اگر بقي مقاين لبل بردسني خدي وفي خنبران وزي بيش كشي حكيمي خد بجودي سر مبكي غرغاشي عبدال مبدال 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 منامين حكيمو بختي تمام بريني برين داري مالا بابي بقدار انا يشيني تمولا ها بافو بريم كاجمر آوكي بينه باش براسي في يكم جار از شانو عبدالي زيني دا كارتكم ويعني بقشتيجي في يكم درب از شانو دا ليزم براسي اولي هستي من يعني از ترسيام جرأتا من ابو بشترى يعني دسبيك هنو يعني تشيبو جرأتا من براستي في شانوي يعني هستي قالك يخورتكر مورالي من هلدا جبرجو دسبيك من دلك بيجي دقو يعني جبرني من دلك بيجي عربي سك دقو دخون جبرجو يعني من الموسيقى يعني عربي سك يعني جهدار ذكر از درباسي شانو افضل زينبو براسي يعني قالك در فد جبر تشيبون راسي شانو كقلكي هيز داما قالك يولو خوش بوم افدمك دريجن في شانو يدا كاردكن حياكم ام جهانا استكي او استجي استا ام نابجنيا هري بلنده ام نابجنيا هري نمزه استكا باشا ام ايرو اشخم تصورين اي تشتكي تشيبويه نعم ما يتشبه تشتكي تشينبويه من شما دنگي خناكن كان الشخص له افكينا بسلام وكلام در باسبون كينا هاتنا افضل اما تنتببن والبابن بكودة دبن تكي هنا من كده ببن قاسم تادو خوازه اف قاسم ديجي ما شد خوازه وي ببن والبابن من ابن بابن بكودة دبن بابن من اول وبابن بكودة دبن بابن من اول بابن من اول وبابن بكودة دبن بيستو حشت لاستقبانا ما قلت بشتا دقورو قوستومو موزيكو روناهي وجبلي بيجي چند استقبال مهنا دور ولاد ليزن جبوي يعني سر سي كثيره لاستقبال بقشتي رولا من تشانو دا اجنا عفدالبوم عايشيبوم از وك هفجينا عفدال مس هيفيم شي قطبو بونش بر تشافي تشيبنش بركونا خوشبو هيفيم نما بونش قاسي سر حكيمه غاريان حق قاسي ام غاريان جارنا بوج نخوشيايرا جبويجي هيفيم قطبو بون واز وجارا يكمبو از فيدي كوري ركار بكم وك شانوغر راستي يعني هستك كلكي خوشبو از بيفي ما جارا كدن گوشكي وك به بروجي وريد دار خستن از بيبي ما انه اجي بيش دار ببم وي بدن روشكاندن
عفدال تو چما خوش متوت شعری مخرج کسی که و نشرتیه قاسم خويايا عبدال خويايا او عظامتها تايا بري نمايا اف جويا چی دی بیجی زو بیجی از هرم قاسم از نامین من مخاصة استبخورة ببم لخويا تخير تدا نمايا عبدال قاسم تو به بازار اخوه ناگی ایجی تو داری ما هینا دل ترحت نبویه مانه تا کسی که دردور خدا نهیشتیه باش من بخورا ببی تجي ايدي تزاني از قيمة خبتا ناين معبدا استبخورة ببم وبكما بلا سري خوا جبرنك يا قاسم كراسي بوشمانية قال لك التاج دبكفا دردي خبا لنقازو باسكي تشكى السنة ايدي تو بفكرتو ودنيا يا خويا طاري ونتشاول هف بكن هز الدنيا يا اخويا طاري امل اللي هف بكن قاسم لا تفينا جبرنك هز في طاري يا اخويا راستيات تا وكسن وقت باشتر دبين قاسم عفدال شخور هرا بكفا قورزيك برزا باش يا قاسم اوي دم نشان بده ها اما كي بمينن وكي برزن اوي دم نشان بده قاسم ها اما كي بمينن وكي برزن ناوی گلکی گرانه همو دنگ بیجه کرده ای روژا ایرو شخورا عفدال زینی که وکی مناکه کی دگرن وکی پیشنگه کی دگرن و ده دنگ بیجین خدا ده هر جواته کی خدا هر شفبر کی خدا هر تم عفدال زینی که ببیرتینن و ام جی کدا عفدال زینی که روژا ایرو دا ام جی سود وردگرن بافوز هاتم هاتي كريم اري امي بتش نهيدي ايدي وقتها تشوينا امي هات امي رابن ريكا ما دوري بلا المال نبدرنك هون حقي خو حلالك وقالك زحمة اللي سير مكشان حقي خو حلالك كمولاو ام بتش دبك تشوين هبه ذا تنبه كاو تركا من كان عبدة تركاسة خير بتشي عبدة خير بتشي وغربة خد جوا راضي به خد جوا حمية راضي به حقي خو حلالك حلال بي عبدة بخاطري وقت هبد اماناتي خد به بخاطري وقت müzik danîn bena bir rêbaza şanoyê em êkî çawa dayinin ev bi xwe zaten serî da karek bû yani ji nûva melodî nivîsandin şîrove avakirin vana bi stranbêjan bi lîstokvanan dana xwandin bi xwe karek destpêkê bû dengbêjiya Kurdî da bi xwe dengbêjî şano ye yani bi xwe şano ye şano bingehê hemî hunera ye dikarim
ورجی بیجم اف کارن موزیکال د ست سالا 19 دا وکی فرم بهتر آوا بون بس موزیکا ما کردی دا شخو بنگه یک ور هیا مثلا دنگ بیجم ما وقتانی دسترین یکسر به شانوگری دسترین منطقه اوپرا یعنی تشتا کجیرا دوی اوپرا د موزیکی دا yani şanovi leyske yani dengbejime zaten bena dikin yani. Havaya wî çawa ava bikim belki wekî navara salon bû lê min her tim vê difikriyam ku guhdarvanan temaşavanan bibin zozanên serhedê yani bibin serhedê yani wek xwe wî salonê da pir hîs nekin yani noxtaya ku herî zêde min pêra tekoşîn da ev bû ji aliyê muzîkê da vî ambiyansê avakirin bû. Rica culturalmente, porque eu estou podendo conhecer mais a cultura do povo curdo, da história e fazer um teatro revolucionário. E eu sou atriz no Brasil, então eu já trabalho com isso há alguns anos e muito com teatro e com dança. E como eu não tenho a língua, eu não sei o Kurmandi, aqui agora eu estou podendo comunicar para o público com a minha dança, com o meu movimento corporal, e está sendo uma experiência muito especial poder fazer isso e não só participar do espetáculo, como também dar algumas aulas de teatro para os atores e para as atrizes aqui. E é muito interessante esse momento porque eu consigo comunicar com eles através do meu corpo. A falta da língua não é um impedimento para a gente se comunicar, então a gente tem momentos muito especiais. Eu aprendo muito com eles, como eles aprendem comigo, é uma troca muito rica cultural, é uma troca artística muito rica. Eu acho que isso é necessário, não só para a Revolução, como também para o mundo todo, essa troca cultural que existe, que tem que existir. Eu acredito num mundo sem fronteiras e o teatro proporciona isso, né? A dança proporciona isso. A gente tem ter um corpo livre para poder comunicar. E agora eu estou tendo essa vivência, estou trabalhando com eles e para mim está sendo uma das coisas mais importantes que eu já realizei na minha vida. E eu amo Rojava, eu amo a Revolução, eu amo o teatro, eu amo esse grupo, são amigos muito especiais, eu amo a dança. E acho que a gente pode vir a trocar mais e mais e fazer mais coisas juntos. E o mais importante é entregar algo muito importante, muito interessante para o público, que é quem importa no teatro, né? É para quem a gente está comunicando algo. Önür, rejvara ne derdeki wî heye? Önür baskî wî şikestine kirim. Karabe. Rabe em jêra dermanekî çêkin. Bila ew jî biçe bigêje refên xwe. Tu dînê evda. Çima? Vê payîza dereng. Wê çawa baskê bicebrin? Ew ê çêbin. Bes tu bela xwe ji me veke. Elbet ew ê çêbin. Ev çi qedar areş bû ser me daha? Erê Xulingo. Hedera min û te yeke. Baskê te şikestine. Ji refê xwe qetiyayê. Ez ji ronahiya vê dunyayê ji dost û hevalên xwe qut bûme. Ev çend sal e em bûne şirkên vî qedera reş. Erê Xulingo. Xulingo!
We are working together with a group of young people learning and working into the field of sound. So we are working together now in a series, and in that context arrives to us this project of theater that they want to film. So they ask to this group to take part of this project, taking the shooting. So we came. Half of our group is remaining in the series, in the Rese film, and Shirin and I, we came here to work in taking the sound for the part of the audiovisual project of this theatrical obra, theatrical. Oh, this theatre. No? Theatre. This theatre. کارکی کوچ هر چهار پارچه کردستانی حوالین کوته دخبتن کارکی بیاوی بو هر وها بریا کسایتان جنین کرد دانشان دان هر وها کاراکتر کی امبرژن هنکی بالکش تده هبو هر وها زحمتیشی هبون و تعباندن کی پرمنزنجی هبو لی هری داوی گوا کمرو کار خوش پیشی خود جاوی خود بینه مرو بوی تعبینا هسته هیچ نکه نزیستی کاراکتر من ماکیاج جوان چیکر یعنی از تنها خوبم من یکی زحمتی هبون لگوا کمرو به حوالتی کار بکه مرو بوی تعبی هیچ نکه جبل استوك عبدالله زيني كي وك بربسياري جلو برغا هوالا جماجل خواستن لگوری که هوالا دیار کر دویا بو جلین دسه سال بری هرما سر حده بهاتنا آماده کرن وکه چاپکانی دسته مدا وسا پر تشتکی نی بو ملیکولین کر تشتی مخوگیهان ده هنه که وینه هبو یه دیدباری ملوان وینه آمیزه کر لگوری وان جلو برک آماده کرن ما هول دا ام خو بگین رحی و دمه جاره کردن وان وینین و دمه وسا زندی بکن یه در هنر مهنی که نقاش مشان سر پروژه چه رنگی ام دکوراسیونی وی چکن دکوراسیون به چه رنگی به ام جیم بگیجه است سناریو عبدو هم بیس بکن وک دیالوگ جی هم وکی چاقی کو جیان بویه وک متولوژیا مجین عبدالله زینکی هم وکی چیروکی دیرو کن 200 سال بریان ها عبدالله زینکی کودر مکان گرینگ اجبر کودر بویر چی بویه او بویرین عبدالله زینکی به همو چیروکی خو کودر تکار ifade وی چیروکی بکه سری اساسی هنی کی فکراندن و هنی کی نقاش به حواله راست چی بود مهنک لیکولین کرکو عالیه سرحده وقت دنبیجی و هم وقت فولک و هم کلتور سوسیولوژی وی هرمه مکانی کو زیاتر گنجاو وجبو میشه پروژه عبدالله زینکی بکاره به ifade بکه عالیه بازی ده بو عالیه سرحده جبر کو مکان جیلور هم گنجاو بو هم کو دیروک جی هم کو معماری جی اسحاق پاشا محل بجارد و سرای اسحاق باشه ویت چاغه سرمالی محمد پاشا گوری کو میجین لیکولیوان دیویژن و هاتو چوندن عبدالله زینکی ده سرای دا هبویه هنگ داتای سرای وک کاتالوگ محل بجارد و چند جین کو ده سرای دا پر ام بجین برچابو مثلا وک علمان سرای وانه حل بجارد و تشتكو مع أنها تشكري سنتزك جه هندك بيوت سراي معانية بهاف سنتزكي جور دمه و جور ام بجين شيروكي مع حل بجارد يدي دست بكارو هندك بيوت تايبت بمعماريين كردي تايبت جه بروجي عبدالله زينكي رخي قال لك جرينبو يعني دم مروف دبينو او حسن ام بجين
کردبوون وەک معماری وەک ئەمەژینەتەوە وەک چیرۆک بکارە بێ ویا ئیفادە بکەین. گەلێ گۆداران خەبەرێک مەیە خۆش هەیە خەبەرە مەیە خۆشی کو پشتی 7 ساڵان لاوێ دێ و باوان لە ماڵێ خۆزی بڕین ژی سەفەرە گران و ژی وڵاتێ خەریبیە هاتن. بخیر بن بخیر بن بخیر بن سر سراسر چوابن بخیر بن گلی جماعت گوونده کیف شاهیه پشتی 7 سالان زال که مفسر مده هاتن کرم کن گوونده بگیرن دیلانه بگرینن کرم کن. ناوی من دوی شانوی ده بنفشه ده صحنه دست پیک و هم ده فینالی ده دیار دبم جخوا رولا مجی تیده از کچکی دما ایروما از حوالك خوا وك ام ببيجن يعني د صحنا دسبيك د خوياكرن كو ام دجي هبونا بري ام حوالي هبون لي اما بيجن د فيدا ميدا ام ندجي هب جبركو از كاسيتي دبن زناران دفد شيرم جبر ويكي او دخوازجي انه وي كاسيتي درخينا وبشوطينا جبركو او كاسيت وك ام بيجن دنگ بيجي حمي عفدالي زينكي وان تدايا بنگها جواک بونه انسان دکاره بشه برنگی که حوالتی دست بده که هر جواک به حوالتی خو آواده که برای اوی شانویجی از هویدارم حوالتی که باش آوابو جواک بونه که باش آوابو نامه کو بگه تماشاوان پیام هری گرینگشی و چانده بردوام بکن سرمدان حاجين يكون جي ماسك تشكستني هايل من هايد لوي السفدول ما هايل قندوي هايل من هايل قلنجي